Hallelujah. Se ntimwambonyera n'ubundi nsubiyeho. You have already saw me. I can't repeat my names. Iri jambo ngiye kwigisha n'umutware yasanze ndi gusoma Bibiliya, ndi gushaka ijambo nzabaha kandi inyota mufite igashira n'inzara mufite igashira mu buryo bw'umwuka, ariko apana nk'ibiryo nkuko pastor yahoze ababwira, mu buryo bw'umwuka. The word that I'm going to serve you, my husband, when he came down, he's the one who gave me this word. And he told me to say that he's the one who gave me this word. And I say that I'm going to do it. Yeah. So I promise you, I did what I supposed to do. Reka rero mbaho ijambo ryanjye ariko muntega amatwi kandi bibinjire. I'm going to serve you. I ask you to please follow me. Ntabwo mbasinziriza nimuhumure nge I'm not going to make you sleep. I promise. Okay, reka neke gutakaza umwanya tujye mu ijambo ryacu ho gato. Ikinyarwanda cyanjye ntago ari cyiza ariko ndababwira hagira umuntu uza kudusomera yihuse. Theo wadusomera turagendana. My Kinyarwanda is not good, but I'm going to ask Theo to read for us. Ni Zaburi 121 muri Dawidi umurongo wa mbere kugeza ku wa 8. It is Psalm chapter 121 until 8, from 1 to 8. Hallelujah. 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 Kumutikiriza. Ako munafashwa mu izina rya Yesu. Amen. Reka mbanze mvuge gatoya mbere yuko nsoma ijambo. Let me try to say something before I read the verse. Muryoherwe n'urukundo rw'Imana. May the love of God be with you. Ni by'igiciro kubaha ahantu. It is a precious time to be here. Kandi byanejeje ko muhari muri benshi. And I'm very happy that you are here as much as you are. Hari Imana yateguye. There is something that God has prepared. Ufite uko ushaka kubyumva. You can take it as the way you want to understand it. Nutaza kubyumva uko ubishaka wihangana. If you don't understand it as the way you want, you are going to be sorry. Hari uko Imana yateguye. There is the way that God has prepared it. Kandi nabyo biragufasha. And that is going to help you too. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. We are going to read the word of God riri muri Zaburi. In Psalm. Ibice 121. Chapter 121. Aravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi. Buretse gatoya. Baravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi gutabarwa kwanjye kuzava he. Buretse ho gatoya. Isi iyo umuntu ababwiye ngo iyi mikoro ariko mumbabarire. Iyo umuntu ababwiye ngo gutabarwa kwanjye kuzava he mwibaza iki? When we say that I raised up my eyes into the mountain, and then where is my Savior going to come from? When they say that, where is my Savior going to come from? What do you hear? Noneho iyi ni Zaburi ya Dawidi igihe byari byamuyobeye. This is the psalm of David when he was in trouble. Noneho icyo nshatse kubabwira igihe yavugaga ngo nduburira amaso yanjye ku musozi. Meaning yayo uba mu kigeragezo ukabana n'umusozi ukawikorera mpaka ukananirwa. What I want to say is that when you are in trouble, it's like the whole mountain is over you. You carry it. Ukabana n'ikigeragezo ukabana nacyo imyaka ikarangira indi kaza ukageraho wibaza uti kuki abandi batabarwa ngiye nakoreye iki Imana. You live with that trouble like 100 or 15 years, 5 years, and then you start asking about yourself, like, what did I do for God? Why is not this mountain go away from me?
yararebaga akabona ntacyo yabikorera. And then the mountain becomes the mountain. That's when David says that I'm raising up my eyes and I am wondering where my Savior is going to come from. Rero hangacyo nshaka kubabwira kuri uyu murongo wa mbere wa Dawidi, abantu muri aha mwacitse intege mugerageze mwongere muzigarukemo. What I want to tell you, hariho kugaburirwa n'Imana. God is going to serve you. God is going to give you what to eat. Niyo waba waburaye, And if you have slept the empty stomach, niyo waba urwaye indwara yarakubayeho imyaka n'imyaka bakubwira ngo nta gukira guhari, hagarara mu Mana, nuyihagararaho neza Imana izakugirira neza. even if you have that illness which is not able to be healed, God is going to heal it. Hari abantu hano bafitemo amadeni y'inzu aribaza ati none ukwezi kwageze landlord aransohora. There is those people who have debt in the house rent and they are wondering like where is going to come those money to pay. Uyu musozi Dawidi yibazaga ati Mana uvana imbere yanjye icyo bita nduburira amaso umusozi ukubaho ukumva ugiye gusara. That is the same as the mountain that David was talking about. Mumbabarire cyane sinjya nsoma Zaburi niruka kuko mba nshaka mu byumve nzaboneka rimwe ariko byibura nzabasigira urwibutso ruvuga mu nyumve neza. I'm very sorry I don't read the book of David like going faster. I go into step by step. Inje kugira ngo mbasubizemo ibyiringiro by'Imana. I'm not here to read it for you. I'm just here to bring the hope of God into you. Ugiye mubona mpagaze aha mfite ikigeragezo nabanye nacyo cy'umwana urwaye na nuba kirwaye. I who you see me standing here, I've lived with the unconditional situation where I had my child who is sick, and until now she's sick. Ni ikigeragezo gikomeye utashobora kwihanganira wahita uyamanika uti Mana nkuvuye ubundi sumariye iki. It is a very big situation where you can lose your faith. And I have kept my faith to God because it's been like 3 years. Yeah, you know how it is because you have children too. That mountain, God is going to remove it in front of you. God told me that those mountain is going to be away from you. Those who have empty stomach, God is going to feed you. Those who have debt for rent, to give you away for payment. Don't be afraid. Even if you don't have means of transport, God, don't be afraid. People are tired, but if you come back to God, it's going to give you a solution to all your problems. I'm not saying this. And I'm still standing. Mwuka wanje ni straight ni direct rero ndabinginze kuki muri gucika intege uyu musozi Dawidi nawe ni umusozi mufite ariko Imana igiye kubakuriraho amen. Hallelujah, hallelujah. Tewo komeza umurongo wa 2 tugende ntabwo shaka kubatindira. Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ese gutabarwa kwawe kuri he? Ufite ibyiringiro ku Imana yarimbura wa musozi nakubwiraga mukanya ku murongo wa mbere. Ufite ibyiringiro ko ibyo ubona bidashoboka ko bishoboka? Ibyo ubona bidashoboka imbere y'Imana birashoboka.
Those situations which you found like unresolvable, God is able to resolve it. Imana iratabara, Imana igiye kubatabara, Imana igiye kubahoza amarira. God is going to save you. God is going to wipe up your tears. Nabarebye mwese hano buri muntu afite ibyo ari gusaba Imana mu mutima. I have tried to raise my eyes into everyone, and I saw that everyone is asking something from God. Everyone has his own issue. Ariko muhumure Imana igiye kubatabara. But don't worry, God is coming for you. Imana yibutsa uru rusengero rwa pastor. Erega mugiye no God, remember kuzava. this church of Pastor. Ninzaha ubutasinzi ko ngenda abona ahubwo mva ndabona pastor mugiye kwaguka. When I come back, even Mugiye kwaguka ubutaha ntabwo muzamuri aha. Hazaba ari ahantu hanini cyane. this church is going to wait up, and when I come back, I'm not sure that I'm going to find you. You are going to be to another big place. Kuko ninjoro ndyamye nka saa 8 Imana yajiranganiza ariko none irankanga mu ijwi. Because when I was sleeping in the night, God came to me, and nabaho nkorera Imana mu buryo bw'umwuka uyu munsi yambwiye ijwi numva nshatse kwihisha. God spoke to me with a Kuko nari very big naribwiye voice. Imana ngiye hari ahantu ntago mbazi bimeze bite. Yeah, I was praying. I was asking God for guidance. Yagiye kunsubiza iranyihorera igiye kunsubiza insubiza saa 8 z'ijoro. And then when God responded to my prayer, he responded to, it was 2 p.m. Nagize ubwoba mfata umugabo agira ngo hari igikoko. I was afraid, and I held up my husband. Nuko Imana yabishimiye ko nkandagize ikirenge aha. That voice was just because God was happy that I'm coming here. Rero ndabinginze gutabarwa kuraje ariko namwe nimwegera Imana cyane. I praise you that God is coming for you, but you too, you need to be closer to God. Uzi ko hari abantu bicaye muri izi ntebe bari kuzikuruta tu. Kweri byagushimisha winjiye aho ugasoka nkuko waje. Nimuvuna umushumba. Sha mufite amahirwe mba muri Amerika mbaha. Nabashira ku murongo. Yeah, you are very lucky because I'm not staying here. If I was here, you could be on the rain. Yeah, when you come as all of you. Don't come one hand, another hand is outside. God knows that you are empty stomach and is going to resolve all your situations. I praise you to not lose hope, because there's no man of God who loses hope. Don't allow those voice of evil. For me, when the voices of evil are coming to me, I say, leave me. What I'm asking you, the Savior is coming to you. Yeah. Murongo wa gatatu, ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Amen. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza. Uzimpamvu akubwira ngo ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza. Wenda ushobora kwibeza uti ibi bintu isubundi arakubwira ko atazemera kukorwa n'isoni. Amen. He's saying that he will never allow you to be ashamed. He's going to make you ashamed. Hallelujah. Hallelujah. God is not going to make you ashamed. God, when he promises you something, even do 100 years, is going to make it. Murongo wa kane, dore urinda Abisiraheli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Dore urinda Abisiraheli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwo warinze Abisiraheli ahanga the meaning ni ubarinza aha. Iyo muryamye, iyo muri bus, iyo muri mubana mu rugo, iyo muri mu kazi, wherever you will be doing, protection of God is with you. Imana ibashyiraho uburinzi. Ese ubundi mwamere Imana icyubahiro. Uburinzi bw'Imana murabona ari ubusubyuko uhumeka. That God who has protected the Israel is going to protect you too. The protection of God is with you everywhere you are. People are in the cars, are making accidents.
indege mpora ngenda nyibwira Imana uhabwa icyubahiro Yeah. niba ubuzi ko ari bugaruke. For my travel in the airplane, I always praise the Lord because I never know that I'm coming back. Mujye byibura icyo kintu cyonyine mujye mugishimira Imana uti Imana urakoze ko ngihumeka Yeah. nkiri mu mwuka w'abazima. Yeah, for you to still arrive, you should thank God because that's the precious gift from Him. Kuko iki kintu cy'umwuka ni ikintu gikomeye. Ikibiri urakibona ariko iyo tudafite umwuka wo guhumeka tuba tumeze se turushwa n'ubushishi bugenda. Because the air that we breathe is a very precious gift from God because you can see the body, but when the breath is away, there's nothing. We are nothing completely. We are like this insect outside. Yeah, tuba tumeze nk'utwo dukoko turi aho hanze iyo Umeri tudafite Imana umwuka. icyubahiro kubwo guhumeka mwese. Let's praise the Lord for Mubabona. us to be Amen. able to Amen. breathe again. Amen. Komeza Theo. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Uwiteka ni umurinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Ni iryo ryaje. God is your protector, God is your shadow. Igihe cyose uburinzi dukora iki? Turabugendana. Every time we walk with that protection. Waba uri mu kigeragezo irakurinda. When you are in trouble, it's you. Waba urayi irakurinda. When you sleep empty stomach, He protects you. Wabuze amafaranga yo kwishyura inzu ku kwezi irakurinda. When you don't have money to pay rent, He protects you. Imyaka ndetse ikanayongera yawe yo kubaho. And ubwo burinzi murumva Imana ikora ubusa. He increases the years for you to be alive. Mumbabarira ibintu byose mwumva byabaca intege mubwire ngo mwe mwigiyeyo twe duhagaze mu Mana ntago dushidikanya kuko turi kumwe n'Imana yacu kandi tugomba gutsinda. Muyishimire ku burinzi baha. I please you to tell all those things who are making you lose hope, to tell them to go away because you are with your God. God is going to protect you. Kandi iri kumwe n'Imana ntacyo waba nubwo utayibona ugendana nayo. When you are with God, nothing is going to happen to you, even though you can't see it, but He's with you. That's why when you are going into travel and then you feel the Spirit telling you, don't go into that car because if you go, you are going to die. And never take a travel or a journey without praying for it. Pray for you to know if God accepts that travel or that journey. If He accepts, then go. If He doesn't, then don't go. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Amen. Hallelujah. Izuba ntabwo rizakwica ku manywa cyangwa se nijoro ukwezi wherever, ariko icyo nshatse kubabwira umutaka w'Imana uzabatwikira. Yeah, the umbrella of God is going to cover you. We are covered with an umbrella of God. Hallelujah. Hallelujah. The The umbrella of God covers. You are in the cover of God. How could you be scared, guys? Ntigira ubwoba. Don't be afraid. Uburinzi bw'Imana bubariho. Because the protection of God is with us. Umutaka w'Imana urabatwikiraho mugenda hose nimuzicwa n'izuba haba ku manywa haba na nijoro. The umbrella of God is with us, covers even either day or night. Umutaka w'Imana ubana nawe mu kazi, umutaka w'Imana God cover you wherever you are, in the work, wherever you are. Umutaka w'Imana uhora ari umutaka kandi n'igihe uvanaho. God protects us everywhere we are. He never leaves us. Hallelujah. Amen. Ntigira ubwoba. Ntigira ubwoba. Don't be afraid. Mwicika intege. Don't lose hope. Mushigikiwe n'Uwiteka uburinzi bubariho. Hallelujah. God is your protection. Hallelujah. Uburinzi bw'Imana bubariho mutwikiriwe n'Uwiteka umutaka wa kuki mufite ubwoba. The protection of God is with us. Don't be afraid. Muvuga ati nashatse visa ndayibura n'Imana. Why are you losing faith? Muri gushaka visa. Like you have looking for the visa and you haven't get it. You are looking right? for the visa, right? Kandi mushaka kuvuga ati uyu mudamu yavangiye barimo bari gushaka amaviza. Murashaka amaviza mujya hehe? Ko nanjye hari nahahaze nuko nakwigarukira. Why are you looking for the visa? Where are you going? Me to have like
exhausted with where I was. I want to come I back. want to come back, of course. Yeah, she wants to come Rero back. ndabinginze reka twegere Imana komeze. Murongo wa 7. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe urinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, ni urinda ubugingo bwawe. God is going to protect you in every situation. He's the one who protects your spirit. Uwiteka azarinda ubugingo bwawe. Yeah, he's the one who protects your well-being. Ese ubwo iyo umuntu abwiye ngo Uwiteka azarinda ubugingo bwawe, iyo ubona ubaye imyaka 30, ukabaye imyaka 50, ukageza na 60, abandi tukageza abana bakageza 10 n'inga, kweri ntushimira Imana? Yeah, when God says that he's going to protect your well-being, and you can see that you spend 30 years, 40 years, 50 years, can't you say thanks to God? Ndetse ikakongerera ikakubwira ngo nguhaye uburame. And he says that you are going to live long. Ukaba warugiye gupfa ikakubwira ngo mwana wanjye nguhaye uburame. You are going to die, but you hear the Spirit of God telling you that you are going to live. Waruri mu rupfu igare rikuriho ariko ikagira icyatu. You were in death, you had an accident, but it brings you up. Amen. Mwebwe Imana imbabarire kuko ndigisha ariko n'umwuka ambwira ibyo ko nifashe. I'm sorry. Muricara ha muranega amatwi ariko nimwicare neza amaso y'umwuka mbeho aho kugira ngo I praise you to follow what I'm saying. Kuko nanjye nafashe umwanya wanjye nzaha. Because I took my time, I came here, I should have went to another place. Nabakunze rero nimutume nanjye ngewe yo nigisha iyo musinzire singaruka na mama Fred namunanira sinagaruka, so shaka kubona mundebesha amaso y'umwuka kurusha ahubwo nayo mundebesha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 8. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza. Yego. Uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza uhereye. Okay. So Uwiteka azakurinda amajya n'amazi. Umuntu akubwiye ngo Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, utekereza iki? When you hear that someone tells you like God is going to protect you from today, tomorrow, and for the eternity, what do you hear? Imana igendana nawe. God works with you. Uhagurukana nayo mu modoka. You stand up with him in the car. Imana uhagurukana nayo kuri moto. You stand up with him in the motorbike. Uhagurukana nayo ku igare. And even on the bicycle. Imana ukagendana nayo n'amaguru. You walk with God. You work with God in the airplane. This God is special. Hallelujah. Hallelujah. This God is special. Let's praise him. Because when you see how God tells you that I'm going to protect you when you're going, when you're coming back, and you work with God, when you're sleeping, when you're eating, when you are sick, or you are on the hospital, like thinking that you're going to die, God saw that He's going to be with you. God has been with me in my orphanage. Because my mother died when I was 7 years. And when I was 14, my dad also died. And we went to live in the families. You understand when I say to live into the families? But God has been with us in our orphanage. He has protected us. I, my brother, and my sisters. The father of those children. The father of those 3 children. He has passed away. He was my big brother. I loved him. That's why it is my responsibility to be in his place. So what I want to tell you, please me, I praise you. I ask you for forgiveness.
Some of you are going to hate me. Some of you are going to love me. abandi mushobora kuvuga ati uyu nguyu arahaze. And some are going to, this is like, Ndashaka kubabwira she's akantu full, she has eaten. ariko ntimuseke. But I'm going to say something. Muri iyo jani y'ubupfubyi nabagamo, In that journey of orphanage, which I was in, imbere y'Imana wari wajya mu nzu ugakodesha. I swear to God, have you ever went into the house for renting? Hano wajya muri iyi nzu ukayimaramo amezi 9. And in one house you spend 9 months. Icyo gihe nari mfite uriya mukobwa wanjye mukuru wenyine ndi For single that time mother. I had my firstborn, my daughter, And I was a single mother. and I was single. Nari ndi umufemale. Uba ufite umumama ariko muri make uri n'umugabo. That's the meaning. Yeah, icyo gihe, that time you are a mother and you are a father for at the same time. Ejo ukaba urahimutse. Ni bangahe bamaze kwimuka amazu? You live in one house and tomorrow you move to another one. Ni bangahe How many bamaze of you have kwimuka? already, Ahangahe kandi munyirarire. like how many houses have you moved? Nimutambwira hano ndabavana. If you don't say it, Amen. I'm going to choose one of you. Mwakoze kumanuka. Hallelujah. So Hallelujah. rero njye nabaye mu nzu zigeze muri 5 nkaba muri iyi. I lived in almost like 5 houses. Imbere mu kazi nkaba ngiye mu nziza. And then when God like promotes me, I moved to Kandi another one byagenda which is nabi better than where I was. yo hasi. And when I Mukajya go down, mutinya, I go back to mujye muvuga the one which is ubuzima low. mwabayemo Like, bishimisha Imana kurusha nuko waza hano. Hallelujah. just Hallelujah. hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Jina Praise the lihimidiwe. Lord. Rero mumbabarire cyane ntarasoza. Mujye mwibuka munabwira ntukagire isoni zo kuvuga where you came from. Why? Babwire. I praise you to say what you have been through. Don't be afraid, don't be ashamed of saying Vuga aho Imana yagukuye. because that is the testimony of where God has took you from. Niyo Imana ibonye uvuga ibyo yagukoreye. When God says that you are saying what He did for you, He's Hallelujah. happy. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana ibonye ivuga uko wagiye ubana nayo iragukunda. When God says that you are saying what He has been doing for you, He loves you more. Kandi icyo gihe nimuka amazu. And that time when I was moving in one house to another, Family yo kwa mama n'abagatulika hari abapadiri in the n'ababikira. family of my mother, they are Catholics. Ariko nari ntaranakizwa icyo gihe. That time I was not yet saved. Gusa ijwi ry'Imana ryatangiye kumvugisha ndi umwana ariko simenye ibyo ari byo. But the Spirit of God started talking to me when I was younger, but I didn't know what it is. Nanayibwira ariko kuki ugenda uvugisha mu muhanda nakubwira unyiyere kukanga. But I was asking the Spirit, why do you talk to me? And when I say, show up for me, then you don't do it. Rero icyo mbasabye bavandimwe Then what I'm asking you for you, my brothers and sisters, ntimwihebe. don't lose hope. Banyuriye ni shortcut kugira ngo murebe ubuzima nanyuzemo. I just try to go into shortcut of the life that I have been through Kugeza jani ndi muri Amerika ubu. until when I was in the US where I am living. Ariko nta nubwo makunda kuko ni 3 And, years and a half. And I don't even like living in the America for the 3 years and a half. Imyaka 3 n'igice nzagaruka inaha. In Nkunda the 3 ubuzima years and a half, bw'inaha. I'm coming back in Rwanda Hallelujah. because I live the life I'm living here. Hallelujah. Hallelujah. Mukorere Imana nimba ushaka visa izayiguha. Ukorere Imana icyo Serve ushaka the cyose God, izaziguha. serve the Lord. If you are looking for the visa, is going to give it to you. Please be close to God. Kandi mureke gutenebuka. Don't lose hope. Kandi muzangwishe nzagaruka hano ndeba kuko harimo abantu ndeba hano umuhumuri witeka aje kubatabara. Don't make me go down because when I come back, I'm going to look some of your faces Umusozi that I have udashobora saw. gukuka ugiye gukuka mu izina. Jai Yes. Yesu. Mumbabarire cyane ibi bintu mbabwiye mubishyire mu bwonko. What I have been telling you, please keep it in your mind. Ariko nakandi kabanga ngiye kubibira. And the other secret that I'm going to give you, Sometimes ibiryo byiza hirya ugafata amasengesho. and sometimes you put away the food and then you take the time of Iyo ndi fasting. muri Amerika nda fastinga. And when I'm in the US, I even do fasting. Bose. Ntabwo wenda na fastinga 40 days ariko mfata nk'ibyumweru 2. I can't do fasting for 40 days, but I can take 2 weeks. Ibiryo nkaba mbyigijeyo. I put away foods. If you get closer to God, Imana iyo yegereye
ukorera ibintu ahubwo utanatekereza When you get closer to God, God do unbelievable things for you. ibishaka ko umutima wawe He wants your heart to be to Him. biranafuha And He's jealous. He's a God of jealous. rero iyo uje ukicara ku ntebe When you come and you put yourself into the seat, hanyuma umushumba w'Imana yaba ari aho ukabona ntuzi ibyo ari byo and then you see the servant of God, you don't know what he's doing, cyangwa mama pasiteri or the mommy bishop. ni ukuri reka nkubwize ukuri ibi bintu kandi muzavutura mudamu yarabitubwiye I'm telling you the truth. mushyire amaso y'umutima ku Mana Imana irabagirira Put your eyes to God. murakoze cyane Thank you so ndabakunda much. I love you so Imana much. ibamere umugisha May God bless you.